son père ou ses enfants ou ses terres ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, alléluia, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Imana ishimwe cyane Yesu amucyubahiro. Aya n'amajambo tubona igihe Petero yarasanzwe ari kumwe n'izindi ntumwa, hanyuma bagira igihe cyo kuraba Yesu, baramubwira ati ibi ibyo twe twahebye, kandi rero ibyo twahebye urabona ko byose twarabisize kugira ngo tugukurikire. Twashaka rero kugira ngo tubwize ukuri, ni igiki kizohabwa wowe nyuma yawe. Imana idufashe cyane. Yesu amucyubahiro. ba Petero bari bafite ibyiyumviro muri bo bitandukanye n'igikorwa Yesu yari asanzwe cyaramuzanye hano ku isi. Ni ukuvuga ko jewe Petero ko nahisemo kumukurikira bwa mbere, Yesu ndumva neza azatuma ngira premier ministre n'iya perezida. Imana idufashe cyane. Yesu aducyubahiro. Bari bafite iyo ntumbero muri bo, bavuga ati ko twaronse umuntu aje gusubirira urya mwami yari asanzwe ahari, rero twebwe ubwacu natwe tuzopimana nawe ari umwami, natwe tube abaponse tuganzanye nawe, ba bandi bari basanzwe baturi ku gakano, hanyuma natwe tubona akanya ko kubiganzura. Ariko Yesu atandukana n'iyo ntumbero bari basanzwe bafise, kuko icyari cyamuzanye ntabwo kwari kuganza hano mu isi, ariko kwari gukiza isi. Bigatuma twebwe ubwacu tutindira ahantu Imana yiteguye kubihezagira, aho ugasanga cyagiye twase kubloka umugisha w'Imana. Rero ni igihe cyacu cyo uyu munsi Imana iduhindurira ibihe, ni igihe cy'uko umuntu atizeye Kristo Yesu wakiriye ubuzima bushasha Yesu yatanze ngo akugirire neza. Biravuga ngo abamwakiriye ababasha gukiza abana b'Imana, ibya kera birashira, hanyuma tuzakira ubuzima bushasha. Ugomba kwizera Kristo Yesu kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke, ubwoko bwawe buhinduke, ubone kugira neza kw'Imana. Ugomba kumvira Imana mu buzima bwawe ugenda urabona ku munsi ku munsi, kugira ngo ubone Imana igenda itaguhezagira, kandi Imana ifite ibyo yagusabye mu buzima bwawe. Amen. Ukurije urugendo rwiza rw'ukwezi kw'icumi. Sabane nawe. Ijambo ry'iwe rivuga ngo nzobana nawe, kandi nzoba ndi kumwe nawe, kandi ngo ntutinye. Rero Yesu ajyane nawe muri urwo rugendo mu izina rya Yesu. 2020 niho nasenze Imana mpindurira amateka mfise ku kwezi kw'icumi. Nari ndahafise amateka mabi, sinzi uwo duteye intege hano, nanjye numva ndasengeye guhindurirwa ingene nzi ukwezi kw'icumi. Hanyuma ndasaba Imana tungirire neza ukwezi kw'icumi uguhinduremo inkuru nziza, kandi yarabikoze. Ukwezi kw'icumi kwarambabaje nkiri umwana cyane, nongera ndakuramo umubyeyi wanje papa, twakundana cyane, batakundanye na base ntimuntahura. Hanyuma cyahura nyine ari ukwezi nibuka nabi, ndakwibuka nabi gusa, ariko sinzi ikintu yakora, ndamusaba ikimpindurire n'ukuri ibyo ukwezi, rero sinzi ikintu wakora kugira ngo haboneke inkuru ihindura ukwezi. Niko kwezi yaciye anzamo umutwe nari ndwaye hafi y'imyaka 10. Ubu rero gusa nuko mu kwezi kw'icumi nagize umutwe, nawe nyine utandwaye ntushobora kumenya uburemerezi bwawo. Yigishije yuko inyuma y'igihe abagikora, naho uba wasenze iminsi myinshi ntaba arabiheba, arasubira agakora. Rero igihe yegeranya ibyo wasenze byose akabyegeranya, yishingira
nawe ukavuga kimwe ukavuga n'ikindi ukavuga n'ikindi ku kintu kimwe. Ana amaze kubyara yaciye avuga ngo uwari ngumba abyaye umwana kandi abyaye indwi. Nawe ndakwifurije rero igihe cyiza aho uzotangara amashimwe yo kubana menshi na Imana izobikoze ikintu kimwe bagupfumbatisha umunezero n'akaruhuko. Amajije kugira umutwaro no gusengera abantu bafite imitwaro iruhije wakira ubugira neza nawe ku Imana. Imishuri Imana n'ukuri Imana ni nziza, Imana irakomeye. Ndasengera abantu yaba babishobora bari kugenda kwivuza kure mugabo bakaba batabishoboye, Imana ikorera mu baganga nigukize. Wibuke kwishingira intahe. Ndagejeje aho si ibyo birebire bindi nashaka kwinjiramo, turabibandanya premidi abandi tuzobibandanya mu kindi gihe, ariko nagira ngo tuze kuhaba nyene dufite imitima y'ukuri. Amen. Dufite imitima y'ukuri twubasha Imana dushengereye nk'uko na n'ubu dukwiye kuhaba tuzi ko hariho Imana iri hagati muri twebwe. Imana ishimwe rwose, dufite Imana ihambaye, dufite Imana ikomeye, ibereye kubahwa, ibereye no kwizerwa, birabereye. Namba warigeze kwizera umuntu agenda ko Imana irabereye kwizerwa gusumba abantu bose. Rero uyizere ushobora rero ko ubuzima bwawe buhomba. Aleluya, buhomba, Imana irakugirira neza. Ndabona kwizera imbabazi z'umubyeyi, niwizere n'iz'Imana. Ndabona kwizera akagongo k'umukunzi, niwizere n'akagongo k'Imana. Imana irafise akagongo karengera abandi bose. Imana ihabwe icubahiro. Rero turafise shimwe kandi kuko Imana ikomeza kudukomeza, kuduhingura, kudukuza no kudushoboza kuyikorera. None datagira tubwira ubutumwa bwiza niwe nagira nakire niyo nkuru Emery shika hano. Ese shimwe abantu babaza mu ndwi hagati baramumenyereye ni umurongozi wa section, hanyuma kandi ibindi byinshi muca mubyumvira na mwebwe mu butumwa bwiza iwacu umushyitsi wawe ahandi. Mugabo kuwa Mungu ntimwari mumumenyereye, akunda no kwinyegeza, mugabo ubu rero aragiye ahabona naho urabibona. Imana ishimwe. Turanamukeje afise akabebe katarakwiza ngira ngo indwi. Imana ibishimirwe byose. Niteze kuzombwira ngo murashiraho ubundi nabyaye, none navyo yambwiye rero ko atabimbwiye turungutse twese. Imana ihabwe icubahiro. Karibu Kristo nk'umwawe wera agendagende hano agiriye neza umuntu wese muri twebwe, akubona nk'Imana ikomeye, uguriye amaso yacu n'Imana nzima, abone kugira neza kwa Mwami Yesu Kristo n'ibyo yadutegekanirije mwami uyu munsi w'Imana. Nongeye kubwira Satani ko yatsinzwe mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo rya Mwami riravuga ngo iyo abantu babashengeye agerageza kurondera ubudashengerana nabo, turamwimika ikibanza hano mu izina rya Yesu Kristo. Mwami turimitse ubwami bwawe, turimitse ubushobozi bwa Mwami wera, turimitse imbaraga ziva kuri wewe Mwami Yesu, kugira ngo Mana tugirire neza, utugenderere n'Imana nziza, twigishe n'icyo ugomba mu ijambo ryawe, kandi Mana umugisha wawe uduteguriye umunsi w'Imana nziza ugiye kuwakira mu Imana, kuko Imana igira neza muri byose. Ukomeze guhabwa icyubahiro ubu bitazoshira, mu izina rya Yesu Kristo dusenze, amen. Imana ishimwe. Numva tugiye gusangira ijambo ry'Imana rivuga ngo ishumbushanyo z'ibyarezwe. Ni umutwe w'ijambo uri muri Bibiliya, muri Mariko igice cy'icumi guhera ku murongo wa 28. Mariko
igice cy'icumi guhera ku mirongo ya 28 tuyashikana kuri 30. Umutwe w'amajambo uravuga ngo inshumbushanyo z'ibyaretswe. Maze Petero atangura kumubwira ati raba twebwe twaretse byose turamukurikira. Yesu aramubwira ati ndababwiye ukuri ntawaretse inzu cyangwa bene nyina cyangwa bashimiye cyangwa nyina cyangwa se cyangwa abana cyangwa itongo ku bwanje no kubw'ubutumwa bwiza atazobishumbushwa ijana muri iki gihe cya none amazu na bene nyina n'abashimiye na ba nyina n'abana n'itongo bisukiranijwe no guhamwa, kandi mu gihe kizoza azohabwa ubugingo budashira n'ishimwe. Yesu ashimwe cyane. Sinzi ko umuyobozi wacu yazanye ibiryo y'igifaransa noneho ngo bahadusomeraho gato. Hariho akajambo numvise nshakamo mu gifaransa. Alors Pierre lui fait remarquer, et nous alors, tu sais que nous avons tout laissé pour te suivre. C'est vrai, lui répond Jésus, et je vous le promets, personne n'aura quitté maison, frère, sœur, mère, père, enfant ou terre à cause de moi et de la bonne nouvelle, sans recevoir 100 fois plus à partir de maintenant, même pendant cette vie. Maison, frère, sœur, enfant et terre, avec des persécutions en surplus, et dans l'âge à venir, la vie éternelle. Amen. La version Louis II. Pierre se mit à lui dire, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de mon père ou ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, alléluia, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir la vie éternelle. Aya n'amajambo tubona igihe Petero yarasanzwe ari kumwe n'izindi ntumwa, hanyuma bagira igihe cyo kuraba Yesu, baramubwira ati hari ibyo twe twahebye, kandi rero ibyo twahebye urabona ko byose twarabisize kugira ngo tugukurikire. Twashaka rero kugira ngo tubwize ukuri, ni igiki kizohabwa wowe nyuma yawe. Imana idufashe cyane. Yesu aducurahira. Ba Petero bari bafite ibyiyumviro muri bo bitandukanye n'igikorwa Yesu yari asanzwe cyaramuzanye hano ku isi, kuko turabona ijambo ry'Imana ritwereka Yesu yaje hari intumbero kanaka yifuza gushikako, bijyanye n'ukuntu Imana yari yifuza kugirira neza isi igatanga agakiza ku mwana w'umuntu, hanyuma isi igakira. Rero mugabo icyo gihe muri iyo misiyo yari arimo harimo n'igikorwa cyo kuzotoranya abantu bazosigara barabanganya ya misiyo yiwe. Imana idufashe cyane. Yesu aducurahira. Rero Yesu turamubona igihe yamara kuza mu isi, ijambo ry'Imana ritwereka ko amaze imyaka 30 ari ku isi ariko agendagenda abantu ubuzima busanzwe n'ubw'abandi basanzwe babayeho. Yaragize igihe cyo kubatizwa na Yohana Umubatiza, ngira ngo ayo makuru murayabona muri Bibiliya. Hanyuma amaze kubatizwa, ijambo ry'Imana ritwereka ngo yaciye ajyanwa mu bugaragwa igihe kiwe cyo kugerageza bishyitse, hanyuma Satani aragenda aramugerageza, ahakura imbaraga za Mpwemu Yera zimubashisha gutangira minisiteri yiwe yakoze imyaka 3 hano ku isi.
Bibiliya twereka neza ko Yesu amaze kuvayo igikorwa cya mbere yatangiye gukora yagiye mu sinagogi asigura ikintu cyamuzanye mu isi. Niyo tubona avuga by'amajambo ari muri Luka igice cya 4 avuga ngo niyo Imana ikubije rero ngo kandi ikintu cyanzanye ni kugira ngo mbwire aboro ubutumwa bwiza, ndababwira yuko n'impumyi zihumuka, mbabwire yuko ibipfamatwi nabyo bishobora kumva, hanyuma kandi nongere ntangaze n'umwaka wo kwemererwamo uhoraho. Iri jambo nawe ikuze mu Gifaransa ariko aravuga muri iyi y'Igifaransa avuga ngo ushobora guproklama l'année où Dieu manifestera sa faveur, ngo umwaka wo uko Imana igiye kugira ngo utanga faveur yayo. Abashoboye gusigura aka kantu nagerageje gukurikirana mu maverisi atandukanye basigura ati faveur y'Imana ni igihe cyo guhabwa ibintu wowe ubwawe ukaba ufite uburenganzira bwo guhabwa n'igihe abandi bantu bose batariko barabihabwa. Imana ishimwe cyane. Rero Yesu araza aje guproklama icyo gihe cya faveur y'Imana, avuga ati igihe kirageze yuko mugirwa neza, igihe kirageze yuko abagore bakirwara, igihe kirageze yuko abantu batabona babona, igihe kirageze yuko ibipfamatwi byumva, ni igihe cy'inkuru nziza, kandi igihe kirageze yuko aboro babwirwa ubutumwa bwiza. Nta yindi nkuru nziza ushaka kuba umuntu ari mu bukene atari uko Imana igiye kumuha umugisha. Imana idufashe cyane. Yesu yaje icyubahiro. Rero Yesu byamuzanye n'ibyo nabyo byarimo, hanyuma aratangaza amakuru meza. Inyuma y'icyo gihe agatangira rero gutoranya intumwa, niko tubona ijambo ry'Imana ribivuga. Agenda atoranya ba Petero, bamusanga ku kiyaga akamubwira ati nkurikira. Petero akamukurikira. Hanyuma agenda atoranya izindi ntumwa ba Simoni avuga ati nkurikira, bakagenda bakamukurikira. Mugabo bobo bari barakiriye inkuru nziza yuko hasanzwe umwami aza kubakura mu gahazo k'umwasi w'amasazi barimo muri esclavage barimo y'Abaroma. Avuga ati rero ko haje umwami, hanyuma umwami twumvise ni kuvuga ko jewe Petero ko nahisemo kumukurikira bwa mbere Yesu ndumva neza aza tumwumvira premier ministre niya perezida. Imana idufashe cyane. Yesu yaje icyubahiro. Bari bafite iyo ntumbero muri bo, bavuga ati ko twaronse umuntu aje gusubirira ujya mwami yari asanzwe ahari. Rero twebwe ubwacu natwe tuzokwimana nawe ari umwami, natwe tuba prince tuganzanye nawe, ba bandi bari basanzwe bakiri ku gakanu, hanyuma natwe tubona akanya ko kubiganzura. Ariko Yesu atandukana n'iyo ntumbero bari basanzwe bafise, kuko icyari cyamuzanye ntabwo kwari kuganza hano mu isi ariko kwari gukiza isi. Imana ishimwe. Yesu yaje icyubahiro. Rero ba Petero bagenda bararambika bavuga umwaka wa mbere twagukurikiye, hanyuma kandi ibyo twari tukwiteze ko turabona ko bidakunda, nta jamu ufise, nta ngabo ufise zigukingira, n'abantu tubona bashaka kugufasha kurwanya intambara ngo tuze gutsinda wa mwami. Bavuga ati rero twe turi muri confusion, dushaka ngo tubone neza icyo wowe tuzokura inyuma yawe. Imana idufashe cyane. Muri imibare ya Francais kuha bavuga ngo iryo jambo Petero yaza Yesu ni igiki kizokura inyuma yawe. Bavuga ngo Petero yabwiye Yesu ngo écoute, nous avons tout quitté. Ndiko ndabona ubundi harabaye akanama k'intumwa, hanyuma izo ntumwa zirajya hamwe ziravuga ati rero turakwiye kumwicarika tukamubaza neza mbega n'iki kizokura inyuma yawe. Umwaka wa mbere ntacyo twahawe, umwaka wa kabiri ntacyo twahawe, umwaka wa gatatu ntacyo twahawe, hanyuma kandi hari ibyo twasize. Igihe bari kuroba iyo byagenze neza narabona miliyoni, igihe natoza amakori byagenze neza narabona amafaranga, ariko maze imyaka ingahe ngendana nawe nta kintu na kimwe ndabona, nta n'akazi nigeze mpabwa inyuma yawe. Rero ahubwo nahisemo guhera ubwanjye maze gukurikira wowe. Rero icyatsi umuntu tumubaze neza ni igiki kizokura inyuma yawe. Imana ishimwe. Uri kuraraba Petero yavuze ngo tubwire neza ni igiki kizokura kuri wowe. Imana ishimwe. Yesu aramubwira ngo ndabizi n'ibyo mwaheze, mwarasize amazu, mwarasize amatongo,
mwarasize abagore n'abana, mwarasize ibintu byose murankurikira, nuko nashaka ngo babwize ukuri, nta bintu yagize icyo aheba ku bwanjye. Icyo ni kimwe no kubw'ubutumwa bwiza atazabisumbisha inshuro ijana kiri hano mu isi, hanyuma inyuma y'icyo gihe azohabwe n'ubugingo budashira. Imana ishimwe cyane, Yesu azi icyubahiro. Mu gifaransa nasomye avuga ngo il recevra 100 fois plus dans le temps où nous vivons maintenant. Ngo bya bindi wahera uzobihabwa inshuro ijana kandi muri uyu mwanya nyine turi hano ku isi. Mucamake Yesu yasanzwe abwira Petero, sindi Imana irenga, Imana y'ubushima, naribonye ko mwaheze, naribonye ko mwagize ibyo musiga. Rero hari ingororano, hari ishumbushanyo, ntabwo bizogarukira gusa, muzobihabwa inshuro ijana ibyo mwaheze mukiri hano mu isi, biteko muhabwe n'ubugingo budashira. Imana ishimwe cyane ko Yesu azi ngo muti mwaheze ku bwanjye kubwa Kristo gusa, nta kintu na kimwe waheze kubwa Kristo. Hari igihe bishika ugasanga umuntu yahisemo kwizera Yesu, aho ugasanga iki gihe kwizera Kristo Yesu bituma muri ibintu by'ibyiza ushobora gutakaza. Kwizera gusa Kristo ugasanga hari ibintu bimwe bimwe bituma uhera. Hanyuma kandi ntibigarukiraho gusa, hari n'igihe usanga bibaye ngombwa yuko uba persekite. Hari benshi bizeye Kristo ugasanga akazi kaheze, ibintu bigahagarara. Hari benshi bizeye Kristo bakaba persekite mu miryango. Sinzi niba nibagira igihe kimwe tubikizwa nyuma y'aho gatoya, hari umwigeme wigeze gukizwa, hanyuma igihe cyose yaza gusenga atashye muhira yasanga Pawulo yategetse abandi bana ko bafungura byose bakabimara. Dimanche akaba azi ko yiriwe ubusa ariko akabandanya gusenga. Hari ubundi nawe byashitse niba nabwira ubutumwa bwiza asanzwe ari mu idini ritizera Kristo Yesu, hanyuma ahitamo kuza gusenga. Mugabo iminsi yose dimanche yazaza yenda kofero mu mufuko ko kwambara asohotse kugira ngo yishoke ko babibona yuko yahisemo gukizwa. Hanyuma igihe kimwe ndakabona kikamubaza ati mbega kubera iki wowe ubwo uzaza ugakofera usohotse gusenga ugakibandanya ubandanya n'ibyo ku isoko? Acambwira ati jewe vrema urabibona nize iby'idini imyaka 18, hanyuma hageze yuko banshumbusha mu mezi abiri gusa ngo maze kubandanya muri Pakistan. Rero nubwo nizeye Kristo Yesu ndabona neza yuko bigoye cyane ngo nshobore kubandanya icyambereye mu nditunzi. Hanyuma kandi ko nditunzi ndose opportunité yo kugenda hanze ngo ngende nanjye kurembera ukuyimbaho. Icyo gihe numva biratandukanye cyane n'umugambi Kristo Yesu afise kuri we. Ndavuga ati birashoboka cyane nimba Kristo agufise k'umugambi, hanyuma kandi ukaba wahisemo kumwizera igihe kimwe, birashoboka cyane n'ibyo uri kuriyumvira kuja kurondera yuko bitoshobora guhagarara, hanyuma Yesu akakugumya wenyine. Kandi ntabwo bizogarukiraho gusa, kuko mu gihe gikwiye Yesu azokugira neza kandi azoguhezagira. Imana ishimwe. Ijambo yambwiye ati ntibyokunda kubera biramaze guhera biza nibaza ko ishakira kuboneka vuba, byaramaze kugira guhera gukorwa, ariko ndavuga ati reka dusenge Imana. Urizera ko wumva ubuzima bwa Kristo hari icyahindutse muri wowe, mbere yo kuva nk'igitwe n'aronsa amahoro mu mutima n'ubwo bimeze uko. Ndavuga ati rero ayo mahoro akwiye kuyagumana, reka dusenge Imana. Kristo niba gufise ku mugambi wa bose izohagarara. Dusenze Imana ya bose izahagarara. Nanshi atawara kwidegenja neza kuza gusenga shikana kofero mu mufuko. Nanshi uyu munsi muri Burundi Yesu yaramugiriye neza kandi asa n'umujyana. Nanshi Yesu yabwiye abantu ati hari ingororano muzobihabwa inshuro ijana muri hano mu isi. Niba ari cyo tanze ku bwanjye hari ingororano yacu
gusa niba ari icyo watanze kubw'ubutumwa bwiza bagushyigikira umukozi w'Imana ikavuga ubutumwa ugenda witanga ngo ingoro y'Imana ishobore kuba kubakwa nuko bizagarukira hajya gusa hari ishimishano Yesu azoguhezagira Yesu azokugirira neza azoguhezagira wowe isezerano mu ijambo ryawe ko tuzobihabwa incuruzwa na kirabo mu isi hanyuma bitaze guhabwa n'ubugingo budashira. Aleluya. Ndabona gukorera amashimisho Imana. Yesu aravuga ngo muzobihabwa incuruzwa hanyuma kandi si ibyo gusa bisukiranijwe no guhamwa. Avuga ati ndabizi ko bizoshika muri persecuted, bizoshika usanga watotejwe hirya no hino biri ikibazo mu muryango baguhagurukire hanyuma bagutoteze ku kazi baguhagurukire hanyuma bagutoteze aho bari bashaka kuhagurukira ukaba muri persecution bivanye n'ibyo uri kubarekura ku bwa Kristo no ku bw'ijambo ry'Imana. Yesu avuga ati n'ibyo nabyo n'iryo hamya ntabwo nzobyirengagiza, ari ingororano yabyo, ari gushimishwa kwabyo, ari guhoza amarira kwabyo, ari kuba amahoro uzohabwa mu gihe cy'intambara kuko ugiye uhoraho niteguye kubagirira neza. Namushimye cyane. Yesu adukiranira. Aya majambo y'Imana tubona Yesu atarangiriza aha gusa. Bamwe ngo no mu gihe cy'icyoza rero ba bantu bagira ibyo bakoze ku bwanjye, ba bantu bagira ibyo batanze ku bwanjye no kubwira ubutumwa bwiza nzobaha ubugingo budashira. Imana ishimwe. Tuzoja mu ijuru iwacu. Imana ishimwe cyane. Yesu adukiranira. Dikora mbere ya meditation kuri aya majambo yumviriye tupeka nini kubera iki tuba mu isi aho ugasanga ubu buzima Kristo Yesu yifuje ko tubamo si umuntu ariko arabamo. Wagize ibyo uhera uramukurikira ariko ntiwaraba yankirijana nimwe twahabwa mu ijambo ry'Imana ugasanga Imana siko bimeze uyu munsi. Imana idufashe cyane. Yesu aducyurire. Niko barasanga hariho abantu batatu Imana igirira neza bahabwa ishingushanyo kubwo kugira neza kwabo. Imana ishimwe. Yesu aducyurire. Ba Petero guhitamo Yesu ntabwo bahisemo Yesu ari ibintu byoroshye, mu kumukurikira bijyanye ibintu byoroshye kuko icyo gihe waba uhisemo kumukurikira hanyuma ugahitamo kubana nawe mu gihe cyoroshye n'ikigumye. Icya kabiri waba uhisemo kuba intumwa yiwe hanyuma ugahitamo kuba umuntu yiteguye gutuma ujya kuvuga ubutumwa bwiza. Yesu ariko arabatuma yabwiye ngo ndatumye y'intama mu maringira. Hanyuma inyuma y'icyo waba usa n'umuntu asa n'iyambuye ikanzu y'abafarisayo kuko icyo gihe nicyo dini ryari risanzwe rihari. Gukurikira Kristo Yesu rero waba usa n'umuntu yiteguye guhabwa amahano nk'ayo Kristo azohabwa. Rero ntibyari ibihe byoroshye gusa kuri bo rero ariko byasaba ko bagira ukwizera Kristo bakizera uwo mwanya yuko ari Imana ishaka kubarenganya ibyo ikabashikana n'ahandi kure. Uwo muntu Imana ishobora kumurengagiza iramugirira neza mu gihe gikwiye. Nishimye. Ba Petero bahisemo gukurikira Kristo bamuha ubugingo bwiwe hanyuma bakagenda bumvira ijambo ababwiye akabatuma bakagendayo bakumvira Imana bagashishikira ijambo ry'Imana rivuga. Imana ishimwe cyane. Rero ntabwo Imana ishaka kwirengagiza umuntu agenda yumvira. Imana idufashe cyane. Yesu aducyurire. Ntabwo bigarukira ngaho gusa, birashoboka cyane ukaba uyu munsi uriko uragenda mu buzima usanzwe uvuga ati jewe narumviye Imana hanyuma ariko ibintu ndiko ndacamwo biratandukanye cyane n'igihe cy'umugisha. Umuntu umwe ntusaga kuri kamwe umuntu umwe yigeze kugira kudushingira kw'Imana atubwira yuko hari umuntu yigeze kuba agendana na Yesu n'ubwo buryo yumvira icyo Imana imubwiye hanyuma igihe kimwe
aca mu bihe bikomeye cyane, arababazwa, aramererwa nabi mu buzima. Aravuga ati rero Mana n'ukuri wari ukwiye kumpindurira ibihe abibaye n'igihe kirekire, ngo agiye gusenga Imana abura amajambo abwira Imana, akavuga ati Yesu ndakwinginze basi umpe akantu kamwe gusa gashobora gutuma ntushobora guhatwa umunezero. Icyo gihe ngo Imana ishima igiti nyaruno muri Afurika, igiti cyitwa cactus, iratuma kigenda ugitere muhiri wawe. Yumva iyo Mana ntayishimiye ibyo bikorwa ukoze. Hanyuma icyo gihe arumvira, aravuga ati ndagiye ntacyo ndagiteragira. Hazi iminsi cya giti cyakuze ngabona kije ko amahwa, aravuga ati Mana n'ukuri iki giti wampaye urabibona ko ahubwo kije ko n'amahwa ntapfa kunezererwa bihari. Aravuga ati basi yongera kandi kantu kamwe kugira ngo basi kongere gutuma jyewe nongera kunezerwa. Icyo gihe ngo ikiyungura ikinyagoya. Imana idufashe cyane. Imana ikinyagoya aravuga ati genda ugishyire ahantu kidashobora kugira kuvayo, uzoze uracyitegereza. Cya kinyagoya kiragira igihe kimwe icyo kirapfa. Kimaze gupfa agasubira imbere y'Imana avuga ati rero igiti cyamye amahwa, hanyuma kandi kinyagoya nacyamuhaye cyapfuye, sanzwe ngendana nawe mvugana nawe, none kubera iki ibintu byose Mwami ubuzima bwanjye ari bwo kubabara kandi atahantu na hamwe ntakumbiye. Icyo gihe ngo haheze iminsi ababaye, bakabona ngo cya giti hahandi hari amahwa haciye hama udushurwe twiza, udufurenge twiza, hanyuma kandi ngo akiravuga udufurenge yumva aranezerewe. Inyuma y'igihe gitoyi cya kinyagoya cyari cyapfuye, bakabona kivuyemo akanyugunyugu. Mana ishimwe. Icyo gihe ngo hahaza ijwi riramubwira, nibyo uri kuraca mu bihe bikomeye, nibyo uri kuraca mu bihe bigoye, ariko inyuma y'ibyo bihe hari ibihe byiza ngiye kuguha. Birashoboka yuko uri kurabyitegereza ubona ibyawe byapfuye, warabuze muri kuracamo ukabona amahwa, ariko inyuma y'ibyo bihe kubwo kumvira Imana no kugendana n'Imana hari ibihe byiza Imana yateguye ku buzima bwawe. Mana ishimwe. Umuntu wa gatatu numva tugiye kurangirizaho ni umuntu afite ubuzima butangira Imana. Kugira ngo Imana ishobore kugushumbusha, uragomba kugira n'ubwo buzima bwo gutangira Imana. Uragomba kugira ubuzima bwumva bwubahisha Imana ibyo Imana yaguhaye. Yari umuntu yasanzwe akorera muri sosiyete imwe muri Amerika. Iyo sosiyete hanyuma ayibamwo yubaha Imana, ngo atangira Imana icya cumi nk'uko ijambo ry'Imana rivuga, araduza agera n'aho ishobora gutanga bibiri bya cumi kugira ku rugezo rwaho yumva ashobora gutanga na muwatse y'umushahara yaronka, atangira Imana muri ubwo buryo. Icyo gihe hanyuma akomeza kubaha Imana mu buryo budasanzwe. Munyatanga urwo ruganda rwari rusanzwe rukora aya makorogati rusanzwe tubona abo dukoresha mu rwego rwo kwiyugumura mu munini. Icyo gihe ngo agera igihe cyo gupfa, ariko icyo gihe kimwe cyo gupfa kigeze, agira ikibazo kidasanzwe cyo kuronka umuntu azoshobora gusigarana ya sosiyete. Wa mugabo korogati yasanzwe ari mupanze ngaho kumbura akora mu bintu by'ubuzamu aho nyine, nta kintu cy'icyubahiro cyangwa cyo mu bakazi b'iyo sosiyete yari asanzwe afise. Ariko icyo gihe ngo agize ikibazo, igihe cyose yumva agorerwa nuko ya sosiyete yiwe yosigarana korogati. Hanyuma igihe kiragera mbere yuko acikana akasiga yanditse tesitama yuko agabye araze iyo sosiyete yiwe wa mugabo bita korogati. Hanyuma amaze kuyihabwa akayihindurira n'izina akayita korogati. Mana ishimwe. Kubwo gutangira Imana bimuviramo kugira neza kwayo. Mana ishimwe. Yesu abicuye. Rero Imana yacu ni Imana yiteguye kutugirira neza. Ni Imana iba yiteguye kuguhezagira. Ariko hari igihe dushika twebwe ubwacu tukaba abantu bashaka kuguruka uwo mugisha w'Imana, kuko rimwe tutumva icyo Imana ivuga.
naho tutigeze twizera imana ngo tuyihe ubugingo bwacu, ahandi naho ntitube abantu bashobora kubahisha imana yacu ibijyanye n'amashikanwa nk'uko imana ibidusaba. Rero bigatuma twebwe ubwacu tutindira ahantu imana yiteguye kubihezagira, aho ugasanga twagiye twashe kubloka umugisha w'imana. Rero ni igihe cyacu cy'uyu munsi imana iduhindurira ibihe, ni igihe cy'uko umuntu atizeye Kristo Yesu wakirirwa ubuzima bushasha Yesu yatanze ngo akugirire neza. Biravuga ngo abamwakiriye abamufashe mu mucika abana b'Imana, ibya kera birashira, hanyuma tuzakira ubuzima bushasha. Ugomba kwizera Kristo Yesu kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke, ubwoko bwawe buhinduke, ubone kugira neza kw'Imana. Ugomba kumvira Imana mu buzima bwawe ugenda urabamo ku munsi ku munsi, kugira ngo ubone Imana igenda itaguhezagira kandi Imana ifite ibyo yagusabye mu buzima bwawe. Imana ishimwe, Yesu ahabwe icyubahiro. Ijambo ry'Imana ngo niwe wasize byose, ntawamwumviye ngo agire icyo ahera ku bwanjye gusa, atari ku kandi si ku bwanjye gusa no kugira ubutumwa bwiza. Murazi hari igihe usanga umuntu ashobora kugira icyo ahebye kugira ngo yubahishe Kristo ikiwe, kandi si ibyo gusa, hari n'igihe ugira icyo uhebye kugira ngo by'ukuri ushobora ku butumwa bwiza bushobora gutera imbere. Hari abantu bariyo amatike yabo bagiye kuvuga ubutumwa bwiza aha, ndetse n'uwitora iyo tike yawe hari ushobora kuruha bivanye n'aho ugenda kuvuga ubutumwa bwiza, ugasanga ubwawe birakuruhisha. Kandi rimwe na rimwe Satani akaza akanakwereka yuko wowe ubwakunze ibirimo sinzi ibirimo waba urifise n'iki byose. Komeza rwanda y'urugendo. Ijambo ry'Imana yavuga ngo ibyo twahebye kugira ngo ubutumwa bwiza butere intambwe bushike kure bwegere imbere, nabyo nyine ubwabyo Imana izo bidushumbusha ikindi cyane turi hano mu isi bityo ko duhabwa ubugingo budashira. Imana ishimwe cyane, Yesu ahabwe icyubahiro. Numva ngiye kurangiriza ngaho, ariko nanumva nifuza ko dusenga Imana. Ndashaka ko dusengera imirongo itatu. Mbega uyu munsi wari warigize igihe kimwe ugaha ubuzima bwawe Kristo Yesu, wari waramwakiriye. Hari umuntu ashaka mu rusengero umwaka wa mbere wa kabiri wa gatatu, ugasanga niwo gutonda mu rusengero mugabo atigeze aho ubuzima bw'iyo Kristo Yesu. Kuko ugasanga n'ubuzima ushobora kuba uri uyu munsi wumva wizeye Kristo, hari ibyo ushobora gutakara. Ubwo buzima nta handi bukuganisha atari uko bikora kujya mu mahoro. Yesu yifuza kuba ubuzima bushasha, Yesu yifuza kugira neza, yifuza kugira umugisha, yifuza kubaho umwuba hano mu isi, hanyuma kandi nyuma y'ubu buzima ukazera ubugingo budashira. Imana ishimwe, ni igihe cyawe cy'uko wakira uwo mwami ukaba kugira neza kwawe. Imana ishimwe cyane. Ubundi muntu wa kabiri, uyu munsi uri kubaho mu buzima, hari ibintu bituma uyu munsi utari kumva Imana, ugasanga washingiye akareba Imana, hari ahantu Imana yifuza kugera, ariko uyu munsi si huri. Namwe niyumvira mbega ni kubera iki tubona igihe cyo kubatizwa habakizwa abantu bashika 150 mu rusengero, hanyuma baraba mu bikorwa by'Imana binjira ugasanga nta bantu 200 barimo. Imana idufashe cyane. Ubwa mbere tubikizwa sinabona abatizwa kugira ngo babone uburenganzira bwo kwinjira mu bikorwa. Suzumirabe neza uzoshobora gusanga ari ahantu washingiye akareba Imana, kuko Imana ntiyifuza kuguma aha hantu, ishaka kudukura mu bwiza tukajya mu bundi. Rero turagomba kuva aho hantu kugira ngo wumvire Imana, uhaguruke ukore icyo Imana igusaba kugira ngo Imana nayo imushyize gushikana kure cyane. Imana ishimwe, Yesu ahabwe icyubahiro. Umuntu wa gatatu twamubize ko mbega uyu munsi uri kububahisha ibyawe gute ku Mana. Yesu yifuza kukubahizagira. Mbega uyu munsi ushaka ubuzima burimo, ubona ari ubuzima Imana ushobora kugera ahantu ukabwira ati Imana nakoze ibyo usaba, nanjye nabwira icyo ukoze rero.